Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kajing ay minse magkajing kemen kalapaw hak Meghalaya Games arja arpusaw hak baga kong marbarisha empada kabala saw pusaw snem kerta kalahap ban pinbit pinbiang yalade banya Khun hak kajing Ïalehkai sendak lang baka Khun kenthe kasamla toyai kemen empada kabala arpusaw snem kerta bat kini ki arngun kinya Khun lang hak kajing kop Siat Suloi hak senior women's category hak 10 meter bat 10 meter rifle event bat kawipat kandai hak 10 meter bat 4 meter pistol event. Kajing ay lenti jong kini ki arngut kapin isya ya kajing klain jong kayeng kasem. Banyai ringkat lang naga binta ban pin urlong hi kajing phos ni ko jongki. Kini baro kelawan long hadian makakong marbarisha kas ngoyok mensem na kajing sngo tenat jong ka Khun man Siat pistol bat kat ba kishalen tem kapor kinang telun. Kakong marbarisha kajuya lam ya ka Khun ban lep pentebet ha kajing kai Siat pistol. Habuyo baka Khun kelanang kiu hak kajing Ïalehkai hak kajing Khun bapher kakong marbarisha kelas dang ban mi syakmat hakikam Ïalehkai. Nakaliang juga samla toyai bhag la pin pau bekum ka kena skul kelajudan benta kum ke NCC Kudets badai nang ni baklas dang masngo tenat ban Siat Suloi. Kalau ongru badai ke Kmie ke baju I minsi Malaysia ki NCC camp bad ban ya syakmat hak kajing Ïalehkai Siat Suloi. Ngai ko beliru sokar ba kelap lilat yang ni hakan ni karensan Ïalehkai komju kena bat kirang baru komju ngila baik ban Ïalehkai. Really, the sports department by the government bakal support dingi bat bakala ayla dingi bangin siya mentaha kan the games go to drugs and let us make this state a drug free state.